Pithan sang ni chanchin ilau ngai thlang u pithan sang hi pu ai thia va leit le pichon chwai leit te faming ko ni turin kum sang khat zakwa somthum khan thleng angkhwa lunglei district a alo pianga pianpui u naw pali meiche pathum le mipa pakhat anei ani kum sang khat zakwa somli le pakwa a khan upa ke ngun lian anen ko shandan pui tlingin thleng anga anin neya fanawa pathian mal somna tungin pariat lai an neya tu sompali le tu chuan sompakwa anei to bok ani pithan sangi hi lekha azir sang lova lekha chhiar ero chu athiam ve a bible chhiar le inkhom hi nuam ati ber ani adam phut chuan inkhom a thul ngai lova tungtrai ngai na mi pathian ring em pathian bel tlat thin mi ani apasal rongbol na po atroi om tha thei hle apasal hian march ni somni pakwa sangkhat zakwa somriat paruk khan aboral san to ani ama hi nunem zaidam tak ngil nei tak mi poi soi hlau em mi ani engma soisel ane ngai lova tu le fa te mangai thiam tak ani atu le fa te po hian an ngai na in an mangai em ani anat dan tlang pui pithan sang hi afapano pangber lal cross chwanga na tho na falcon referral hospital quartera a omphela in july ni somni le pakhat sang ni le somparuk khan a chau deuh awangin falcon hospital a entir ani a heta hian bp sang anei ti anlo muchwak a thatlam apan mei lo awangin aizol lama afanu sa pari hna aron pheya akete anat bel zel awangin adam doi in du na ber nazareth hospital a admit ani a anat na hian zwal lam apan zel awangin oxygen te pek ani a doctor le nurse ten thei top chhoin enkol ma se august ni sompariat sang ni le somparuk khan chatuan ram min lo pan santa ani